turongeye turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Nk'uko rero mubimenyereye, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani ya mbere mu kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe, ukora subscribe wowe utarabikora, hanyuma ujye ubona imari zose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tukubwira ngo kanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification zose tugenda tuguha, zimari tugenda tuguha umunsi ku wundi kabisa. Nk'uko rero muri kubibona ku maskrini yanyu, iyi ngiyi ni inzu nziza cyane nk'uko mubireba. Ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kabeza. Iyi nzu rero iri kuri kaburimbo yo muri quartier. Ikaba ari inzu nziza cyane yubakishije amatafari ahiye yose. Ikaba yubakishije amatafari ahiye nk'uko mubireba, kandi ku mashusho ikaba igiye ifite n'amadesign ya ruriba agiye yometseho. Iyi nzu rero ikaba ifite ibyumba bine byo kuryamamo, bine kandi binini. Munyihanganire ntago meze neza kabisa, ka gripe kateyemo. Ifite ibyumba bine byo kuryamamo kandi binini, hanyuma ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon nini ndetse na salle à manger ndetse na cuisine nk'uko bisanzwe, ariko kandi ikaba igiye irimo na garde-robe. Ni inzu rero nziza kabisa, ifite kandi parking ihagije ndetse na jardin bihagije, kubera yuko iri mu kibanza kinini nyine gihagije. Ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Iyi nzu rero iragurishwa. Mwumve tuvuga ngo inzu imeze gutya na gutya ngo mubaze mutese bagambiriye iki. Iyi nzu iri ku isoko, iragurishwa kandi iragurishwa amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo, ugereranyije n'ibiyubatse, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza, ugereranyije na quartier. Ni byinshi washingiraho ubona yuko amafaranga ishaka atari menshi rwose mu by'ukuri. Aha rero ni mu gikari cyayo, kubera ko tuba tugomba naho kuhabagaragariza. Ngira ngo mwahabonye ko hari annex ifite icyumba cy'umukozi, ikagira stock, ikagira igikoni cyo hanze, ikagira douche na toilette byo hanze, ndetse hanze kuri iyo annex hakaba hari n'ibigega by'amazi y'imvura, y'amazi ya wasake. Ibyo byose akaba ari ibintu bigiye biteganyijwe. Nk'uko rero nabibabwiye, inzu iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 500. Ngira ngo murabyumva yuko ni ikibanza kabisa kinini, gitandukanye na bwa buso nyine dusanzwe tumenyereye ubu bugezweho bwa metero kare 300. Urumva 300 na 500 harimo difference cyangwa se itandukaniro rya metero kare 200. Bivuze ngo iki kibanza kiri hafi kuvamo ibibanza bibiri. Ni metero kare 100 gusa zibura kugira ngo have ibibanza bibiri, ni 10 ku 10. Urumva yuko rero ari ikibanza kinini kandi cyiza, kirimo inzu nziza nk'iyi. Nk'uko nabibabwiye, yubakishije amatafari yigezweho, ndetse ikagira annex, ikagira kandi na jardin n'ibindi. Ni ikibanza rero cyiza kidakwiriye kugucika. Iyi nzu ifite n'igikoni cyo hanze nk'uko nakibabwiye. Murakomeza kugenda murana n'amashusho yo mu nzu imbere, zo ni douche na toilette. Murabona yuko ari ibintu biba biri moderne rwose. Ntabicishije amatsiko rero, ngira ngo no kuri screen yanyu mwabibonye ko twagiye tubyandikaho. Iyi nzu irashaka miliyoni 75 zonyine, ariko ziri negociable. Nuvuga ni miliyoni 75 ariko zigira gute, ziganirwaho. Miliyoni 75 ziganirwaho. Ubaye rwose urenterese waza ugasura iyi nzu. Ndabizi cyane ntabwo wahava utayikunze, wayikunda kandi tukumvikana ukabasha kuyigura, tukagukaturiza mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma iyi nzu ukaba
wabasha kuyigura, kuko ni inzu iri moderne, iri ahantu heza, yubakisha ibikoresho bijyanye n'igihe, kandi amafaranga ishaka ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu ntabwo ari menshi. Kandi noneho ayo nababwiye miliyoni 75 nta nubwo navuga ngo niyo akenewe, ahubwo ni igiciro no kugabanya birashoboka cyane. Yes, ni ukuvuga ngo rero iyi nzu wayikunze wahamagara kuri za nimero zacu, ngira ngo mumaze kuzimenyera, arizo 0788467997, cyangwa se ukaduhamagara kuri 078823 Si ibyo gusa, ushaka kudusanga aho dukorera n'ubundi ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza, ni muri etaje y'amatafari yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi, ariko wadusanga ku mbuga zacu Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe kuri iyi channel, uzahagurishiriza, uzahabonera imari nziza zigurishwa, hanyuma uze dukorane, tugufashe. Iwacu umukiriya ni umwami cyane, turabakunda rwose, ni karibu.